dan bo chiat na tualthahna le poikhoi na sap tonga crime kan ti mai hi kan ngai thakha te uhleka tuntrum chu ngai thlave do nila baka tuntruma case hi a boy ve noi maya athu puipo pedonila tual thattu nge a interview lai a poikhoi a shelo der lai le alungai der lai velti karonti chwa to topic ang deuh bo kha pedonila a in me renga chulo po chuan youtuber ten tual thatlai a tak nge an record pal poti ila adik thei ve ve. Out of nowhere we start hearing police sirens. Get the fuck out of here. Let's get out of here. Laura Wallen thi dan le case che ve lung chia thlak tak mai chule kumsang ni som pasari September thla khan khopon munre lai taka thira phlak taka thlenga khomi te poti thlabar hle thole ni dia September thla kumsang ni som pasari khan ni sa ema mai che pakhat Laura Wallen hi a in Olney Marylena athawa kumsum thum pakhat mi ni in Wilda Lake High School a thokani a zirtir hinwa ti ani a athona ngei po hian bik ni in hemi ma cha kumpo hian teacher of the year at hanani school kum thar angani dona Laura hi phur ema a student te zirna tu classroom te chu a thei angina ti faya cheivel thina mase hemeni tak school lu chan ni tura tak hian thilmak taka thleng Laura hi atna aron kallova engma asoilok lawa wangin a thopuiten makanti hlea an school how tu chuan anule pate a kolta a Laura hi soilova kallo mai chi ni lova baka school tran tharni takania ani theilo aphur berani a anau pangte pon Lauren hi an ngaina tak seta anule pate po an mang ang hlea a chanchin an lo shebik silo police an kolta police te chuan a in nan pan wata mase Laura in a hian thil danglam engma omlova apangai veka ama ber hi khonge a omta kangle Loreni hi thalimi nau pai me kani boxi an che te fatangai abialpa Tyler Tesher an beta a enge motalla shetalo nei takin ti in ma se Tyler po hian engma a shiat big lo thulo soya nasatakin zon chan ngal fatani Lorai car Fort Escape dum chu apartment complex pakhat kota athona high school buloka in park mu ani a mitlom ngai volunteer tam takte chuan Howard le Montgomery County velan zonga thalak te tarin an sem boka athona high school anau pangte po anon che chuak ve a athalak te hitarin an sempui ve na sani Tyler Lorai bialpa le Lorai nule pate po an mang ang ema TV an lang hiala mi puite puyan dila a chanchin she thei tu tur chu lomman thatak pek hialan du'a abialpa Lorai bawang mang ang po TV alangin news conference a thu soya mi puite chu tran pui sham turin angena amang anzia te po soin Laura ilo ngai thani chuan engthil po thleng ni se boina eng ang po nei ro kan pahnia kan chin fel theilo omlova mitam takin an ngai chia mitam takan mu theilo pha kan nga event je I himnan kan tong tryani atia. This is what he said. I don't know where she is. That's all. I don't know. I know we're all trying to do everything we can to find her, and I just pray that she's safe. She comes back. That's all I care about right now. Ole case hi hian kal zela tuna khana bialpa Tyler thu soite pok an ngai tha a mase hetiang hian bialpa Tyler hi langna in police mitfing takte ro chuan Tyler hi alan angot hi ani thein an shelo police te chuan athu soi in mil lo zeu an lo shia chuta Tyler chuan police te chu thudang ashil thar le ta asoidan chuan Lorai khan bawadua puitur po in min ti hialani ti in asoya a student fa pai meka a hlawin a zakani tuman she chuak lo se du ani atia mase he thu soi tanga ni leka hian eng kimadang lam le don September ni som pathum kumsang ni som pasaria chuan Loreni chu bo anga thanna atang chuan tha ani thu in a thakta police te chuan anaren lel ber Loreni bialpa Tyler kal war chinna Damascus field mun pakhat chu anwatlo a field ta alangsar lo lai taka kalpo har save tak maya chuan leilai tharlam takan huta a
Police ke nain te puina nen lorai taksa arwang chuan muta leila hi thuk lo te ani a lorai hi phu malo ni 13th, 2017 in a wooded area in Damascus, Maryland. autopsy a chuan atu khuma ka ani ti an she theita a chung te tan chuan aruk takadam taka moli an be sei lai ani dona a thin chhong in rap thlak leang le ma se tunge that engwangin nge tha le heng zo na hi chang tur chuan police ten ma an la ka ngai le ta abial pa tailor hi anarin hlel berani lorai munu nung bertu hani miawani September ni khata chon aladam nge ya September ni about ni khan lorai hian a unaw nu hna text message athona heta hian tailor hian Damascus a field pakhata min chhuwa puya khoya nge min roi don chu ka shelova engi motak chunyang ti in athona hemi nu hian lorai hi mu ani to lo chuan a poisa mandan an han en le a September ni abawni a 1000 da le chanve tanga kwale chanve in kara a debit card chu Safeway grocery store a mangti an she theita a helai CCTV footage hian va en le a lorai hi an mutange ya ma se ama che in ani lo abial pa tailor ani nani hi tailor a an rin hlel na ti zual tu ani lo theilova a chiang zel don tailor abial pa hian engwangin nge athi adu angle tailor hian anun dan thup alo ne ya lorai le tailor te hi kum enge moza ta no in ngai zong to a anin then ze urenga ma se an thale zela lorai po hian tailor ne na chung ko din alo suang to ana sato a ma se abial pa nun dan thuruk ten omero a shelo thung kumsang ni som pahni a anin then lain tailor hian midang ngai zong alo ne ya alo chen pui hial to a ma se hemi nu a po hian lorai nen hian an thale thawa anin then ze kara alo ngai zong hi a then chuang lova tailor hian a kop tani abum ve ya me chepa ni ero hi chuan an shemi alo thung tailor po hian anun hi a thup thiam khop mai tuna lorai rai mek po hi a fa nge lo ni a rai ti an shiatin lorai pa chuan tailor hi a be hiala an in thena an thatle ze urenga wangin a ril rudik takazota an in then kara me chedang alo kop zeu po kha lorai pa hian alo sheve veka tailor hian lorai chu thatakin a enkol tur thu in alo shila heti rwal hian in hwal na zungbuna leisa chu a entir hiala lorai chu in nei puya som tur thu a shil bokani ma se in oilo mai thei abial nu lorai bial pa a mu ngei zungbun hi midang a kop lorai lo zok in nei puya somna na mangta dai ani he me chedang hian alo pom boka an nei hun tur te an han soi chuan loreni abial nu rai mekin afa ashin hun tur atanga thlakhat na chia ruat ani le ngalani me che pahni hian tun thleng hian mi papa khadan in trom ti hian la shelova ma se rai mek zok lorai chuan thil shia talo nei tlat abial pa aring hlel tanta hi athi maluka shia chua ani le ngala august ni somni pariat kumsang ni som pasari khan he me che number hinein lorai hian message athona in mu adu thu te soin in ti boy adu lova chan na ero adu thu soya police te chuan he message lorai in me che dang tailor abial nu thona tang che hian tailor hian tha atum tan ni in an shia a message hi tailor abial nu pakhat zo khian tailor a entira chuan lam engtin nge siam inrin le tailor hian lorai hi ril rulam buai ve de uhlek ama veya en thade ureng tu ani thu ashilta a tailor bial nu pakhat zok khian he lorai message adon masak ber hian ama saberatan tailor avashil ve a ama saberatana tailor na aron chandan masak ber chu kathat du hialang ti ani hemi nu hian asoi fia chawa chuan lamasiam chauta khani a tailor rin hlel ber hi police te ponzo nan zo zela lorai lo chu bial nu dang nei lo thu hlira soya ala in puang mai thailo police te chuan tailor hian lorai hi mun fala shroya tha tumin angoi hlen mak theinan le anun lem chan alan chhualo nan da bo hlena tumani an ring ta bera ani reng bok hemi jan hian lorai hian a unaw nu message sathon baka an omna thla ala ka thon boka he thala ka tang hian police te chuan helai arwangan mu na mun nge ni ti hian confirm boka
heta hian Taylor a hian lorai hi atukhuma aka pani hetia abial nurai mek afapai mek aka nuwa achet dan te hianin in chirna nei lem lo ti chiang hle a thian pakhata teksa zan lai ani to a Baltimore kalpui turin a soma a sommer pa hian atlai to em awangin le zan ani awangin alo pom lova engei ti du'a tia hepa a thian hian a zo chuan thil bolhlo ti fai ka du wang mole ti in a chang ani police te chuan he tualthahna hi ti palh ni lovin tumlok sa nge yani anti boka chuan lorai khan a u naw nu bula a fapai mek thalimi hi Taylor a fa ani arin lo thu message sa thoda za somkwa panga velin ka chiang ani atia ma se a u naw nu hian loreni hi hetiang thil hi message sa soichi ani lo ti a she chianga he po hi Taylor a ti effekani a ringani Taylor hi abuai ani lorai lo rai bok nen hian Taylor hi manani to a trial la tan lova lorai chung te chuan trial huna chuan ro rel na dikan mu thuayan be sei ema Taylor hi man ni ma se ati ani lo thu chuan lamala siam reng tho ma se an hlau thong lo ngai to rengot po hian ama nge ani khazan khan Taylor ani nan chua thu a u nau nu kha loreni kha na shila an omna thalak te po thon hiala kha arwangan mu na nge ani bok kha zan nge ya thian pa a text po kha kau ani a ani po hian jury ma a court tran huna chuan adin ve nge tur thu soi vek to a witness ata na tangdona anin pe effect to loreni chung te hian an chakanga rorel na dikan mudon ti an chiang em to a Taylor trial po tran vat an be sei em to ni ma se thu thin thong takin adeng le ta trial chan ni ani to a hemizing lam hian tran ani dona ma se dar nga a trial chan ma dar ka rei pom to lautia atan na chela Taylor ruang hi mu ani a atana Montgomery County Correctional Facility a bed sit mangin ain oklum tani asela hian suicide note panga anu chia bok Lorenica ama tha nge ani tia pomboka ti chuan thilmak do mai pakhat chu khamizan Taylor an Loraya tha zan nge khan YouTuber pani Sam and Cody ti le Ireland Boys Production te chuan khalai hun fal tak kha an lo fangvel me ka video in an cover zela heta hian Auri an sheta Auri mai baka hian mi pathum man mu a mei che pani le mi pa pakhat an ni thu an soya ma se Taylor a chia himanani a midang pakhat kha tunge ni ta angle ti tun thleng hian shia talani lo 2 girls and 1 boy. There's 3 people that went in to the sane asylum right when we were coming out, so we had to duck in a Auri an sheli a hi lorai athi dona Auri nge yani an soidan chuan mang ang Auri chan puitu mamo ngoi Auri ni anti a Bone-chilling scream come from the direction of the insane asylum. It sounded like whoever was screaming was calling for help, crying for help. Guys, what the you hear that? Get out of here! Go! Guys, run! I've never heard anything like it to this day. Hemizana he YouTuber 7 Cody le Ireland Boys Production de hian Loreni tha ani na bulloka khan lo oma Auri te kha at lo shenge yani police te pon nuwa an confirma Semen Colby le Ireland Boys Production le Loreni le Taylor te kha amun in ang thapa ahun in ang thapa khalai huna ngei khan an om hau fekani ti an shilbok tual tha thlen mek na huna chuan lo vokalin lo om ve renga lo ni Investigators put the pieces and the timeline together and concluded that me, Nick, Sam, Colby, Laura, and Tyler were all there at the same place at the same time on that tragic night. What the you hear that? Get out of here! Go! Wait, shh.